Gatundu ni atigire ciara ciana ici iria ndamatigire arwa kuu na muire tu etagwa ngau etagwa andu Gatundu hai turirikanie andu Gatundu hai turirikanie hii muire tu wa mbere andu amuthomaga kiria India Gatundu iria kiengei aruta wira kaire tukare tagitamba kuu karia mwasitigira hiraihu twambieni ndu aria matoi kiengei atigire ciara ciana igire kuu ndu aria matoi monake cia tuwe wa mbere kiengei na mutumia wa mbere kecia ni mutumia wa mbere na kana kabere guko America kanene kana miaka 14 ndu aria matoi ko makombolirwo nyumba ngakumara ciarago Joy agiciara mukirago no mama kanisa andu mewira Joy ahithagirira murume cio aketo mewira Dumewira so video ni atene tutiyotira tukihura andu ni maigane atene kwa gwetia na inohoro ucio andu ti ahonoku andu mewira kogo yo gitwara mbeca ciaku karirikanaga ukondu gatige ciana ciaku itarite ugitwarira mundu uria ungi mbeca cia starehe ugithikanitha ukamenyaga wathi gufandi waganu wa mundu ungi yes to no akigire ndugihoera nyumba ngai ndangikuigua tangithie kuganwo ri na uru mbica ni kamera na CCTV wonu ukondu kwina CCTV ri to ni show guthiaga onawe kwirorera ri violate okahuna no tigite ciana ciaku ihunu no gacihumba mbere ya guthie gwika show iyo wathi kwirorera tondu ni showroom wathi ugetirwo ni mundu na muka magika waganu wao na kumuia muia go thiko ici muia go ni mundu na muka yes andu mewira Yetu guthie na mbere na kumera tutigatiga kumera gwiciragia video ni njeru nikio ngweragia kurora to dia miyo iyo uria undumirire mundu ringi wiciririe ni umuthi nikio nguragia kana kwinengi nikirwo ni kururia ona horo wa Illuminati ni kururia wa iborire wari wa mbere kumbura kiengei-ini wa Illuminati mari ndugu nene muno akimucinu atekulirikana ndahitha maundu akimwanirira nake mutheo nake ngai agikonfirm gukiumira mundu uri ungi wa Jeff Mathai akiumbura mathi Mombatha nionire magongona maria mekirwo ni kiengei so from there ngai agikonfirm yari ndaturajaragia ningira ngai ni thengio yatumia gitikagio kiarara ni mwajitikia mama boys Susan wa Kanudu ndio tuyode mwirete BNB after school after K after work after nonsense dia le kandida o muti komitata kandida yo ni comedy central na mudema to rabda se oni matware mu support comedy yes LWK niguo HGK tamakade matira like video correct video ni ko double tap pastor we aha ona we muisi ona wako double tap oko ni gajajiria kadehera iriginya muhithite yes I'll give you the treasures of darkness even hidden in secret places ona we Illuminati tap gaina ko dadi bana jo na jamuiza tap wagu da maita mere diko isi gutako kura hutia maita mere ekiara gikere ko drani dio tido gesaria hari goro tu tamere mahuti gaya ko dadi mira ginya tap cia nyunyui mugithiko kwa moga kwire bere ndio koro tunyita ni na nyi tap yo like the video Illuminati like the video pastor fake like the video good pastor sto mukirio ku like the video niguo ni mutetei ariega orgeregia kumweheria ici njuru mona atari wiru ndiraigua ni wiru ni kuhotha mukihothagira murona ginya dollar sign na mutire kirona ciringi 10 yo tigete muheaga na ndire muhe information ndire muhonokeirie ginya mbia na ni murona dollar sign ndungihinya wikirona dollar king'ori ndihe kibu kamuthia ndire wifi ya bure ni kwirutira biu Kristo boro wa ngai arate Elizabeth ngaga batie ona ciringi na no maraiga ni wiru ndiraigua yakigo wiru mundu ndegira mundu ekanya wiru mutie ona teni na ni ndira muhonokeria bibatia guthikanitha cia thiko ici wathi tukana rute kindu Jesu ni arutire igongona tiga kuruta sacrifice tiga kuragirwo nyungu ni mundu ni ukwehe thina wa kwanyu mucii kuragirwo nyungu ni ndu mwana uria ikikuyu-ini kana ikamba-ini moraga githitu mauraga githitu kihuragwo ni ndu mwana kuragirwo nyungu icio hota kuraga urage nyungu ya uzazi family yaku ya generation icio nicio thaithire nyungu icio uragwo ovyo we nduri Jeremiah no rera gwikira guti Jeremiah ni ikaranitio kuragwo ovyo hau kienda wathoma basi se mahenanagia nacio stop it utitoire muthejeri ngai wagiro gwika yundu icio tiga kuhenio ona makiuraga inya tora ndukatembea cia kucikithio magongona mau ni magoma these people are full of shit fani no ndira ginyira riu ngomba kuma ndimigucie uke haha
ate siro to sarie namba 3 tumuhe link toria ikane ukakwaria tamuria ikane ukakwithitura ora ina namba 3 bumreka na ukakwitira tumuhe link tati na thina nake thina twari boro kia tu burire twirede ni ko ya saira mne thirikari no ndangiura tige biacara icio ciothe wabuta bagire kide video no muraigwa na nira maketwo ku na nikio wata waja ko yugite ihando Kenya ita ndira kinyuo nginya ni ahujia waja ko ya hoye tari ore fagio na ina support nyingi ugihanda ni ahujia mayeguraga agaciri makanyuga mbere ya ugakanitha makamatunite maitho twira ni kurira ni kuhoya makahoya u ini joy from beginning in kanitha I knew it and I kept saying it's not a church no pro ya no le fadi ko to aratina de na we iwe endererie biu murute kiama gia we merry go round okue na riwa weherere andu anyu kana nyuko waku thikirwo kana thikũ thini wa pesa ciothe muruta ukaheo 100 and millions of money and mweli woneza wenda kwirwo ati ungi andu ni ici na andu mewira he andu marakararitie ni merite amuiyago magatangathithia kuria kungi mwe pesa igekirwo account ya Joy getagwo Jocelyn Linga wangana ku ndasa ithia account cia Joy ce musangithagiria athini magatunyo Joy gakaneo cia bangi itimateithagia matingiona toro nega kamera maitite mukona mundu ranyu bangi niguo ne toro kana anyire Joy ne na komeri iyo ndiga si moko-ini mara sigiragia makome nonsense ene timu ya Jakoya yothe amukamita kanitha BS ndiga kugereria muici ndi ndiona uruo no mwe kwari horo ndakiaria ma only truth can set us free. This was not a church from beginning. And nikirona ahujia maraheo makanitha ni mundu uyu gutire tari na question mark no tari na question ni mwandike ha ni ari othe maingatirwo kundu na kundu na tondu maramenya uri organization ya wagani guthondekere kiganda we ningo kuhingurira kanitha ko ona ni no ndimwire hingurira kanitha California heo license kama tari na akiri nyumura ni license mutimucenjie mwina right ya gucenjia watho wa Christian ni uranyita bishop anyo kinyiteka na mehia no mwina right ya gucenjia ritwa wewe na kanitha tayari Kadiri jina bisafu wanyu mwana ndagithomete no IT first of all na wakeri ndekite na biology kwa guo na ndari na maka ni business kwa guo na ndara qualify hadu kwa sababu kwa America no ihingo ingimenye kwa ile arema mitongoreti kwa guo seji aritwa inyi muroyo ithia marwa mutengerete nonsense ni uri kutari na question mark mwandike ritwa ria kia kanitha icio ucio ayo mara heirwo marwa makamaitwo mari wanewe the mena scandal kamutari mureyuria Karo ni kanitha ijira gira kanisa chini arahe marwa scandalous business ate kesi ya MC zako neke nino nego gira riu adono ni kwirwo ni twamuthite tiko wenda ndigwiciria wari wendi wa ndama nego force na ku protect ritwa ria kanitha na niageragia ku protect marriage ino marriage ino wago ikarauga atia ni ratoruma ate Monica githutha araiga atia torere nikauga ebu tiga ni gotire otare scandalous na karugano ni pus mwega rutirwo ku ni ngai agira murutire ku pastor mwega na ngai namenya tikanitha niguira mutumia ogina kia kimira kuga ngai nyanyonetie ndikara gari taito ya tene kana karugano ga tene gacokerwo ngone ti andu akiaria ti ngai nyanyonetie kore thikaro ni ukagia kanitha na ndari na iburu kikenya kanitha karure akane gaka kwa na sina ndake sina pastor wa very sina sinfu ora ogiokite mbere twire ora ni ndarire to cia Benihini atari yoka ndaigwa ni aroka ndambire kugabu ngiugereria wiki thatu mbere atanoka anga mweri mugima na ngiugereria ari kuo hede andu maragwa kiharo niguo ndera andu cio ni uguruki erera iyo ndu cio ni ugui na andu magithie macokire kuigwa Benihini ni aroga ndeto ndaiga aya ari opus kagandu Benihini akithi kundu cio jena are mara organize kiria etagwo atia etagwo
crusade nio marehaga cionje ciao nio marehaga wheelchair utonde ndaugereirie Kenya matirehire wheelchair no cionje cia Kenya ndwari o juri mahingiritwo kuria thutha na mamekio na thigari gekirwo gatagati matigakugererie kwa playirwo kaundu ni Archbishop na Wairimu na group yo makoragwo nayo ya mututhurio mutumia murume arakwire ne ndamuririe we wakiune etagwo atia kathi na Benini aragiukana ni mwaitire maguta kiaro murume gwini kereka America gicino cancer mutige ndumwire ta kambe arikanie nayo bihoerwo ni Beni murenda kuhenia andu ari angi Benini ahonanagia na we waku America gicino ndorithie kathi kwitithia andu murenda andu mathima hoerwo ni Beni niguo mamute pesa no we waku America rahutira milioni 400 Tony aganite milioni 400 zirahuthika gauri gutharekiria muthuri wake nonsense andu mokuhenio ginyari omaro maroka thibitari nene kwa America mathimagwo ni kuria Texas thibitari nene ya wika research cia cancer na andu Texas ni kuthuru methondekagirwo oworu nake etwarite thende ciake ikiria aracinagirwo cancer mwaka uyu UK nenye muramura line mukiga mai muhorwo tu na mai mawara mathia thibitari ici nene kama hinja kare kage nako kama bagara bia gataki mukuhenio ginya ri mwathani tiga gutwarira muhunjia bia turia marugo ku nyumba the Bible says okorowe mwaru Isaiah 53 verse 5 by his stripes we are healed we were healed and we are also healed twarwarire na tukihona spiritually ne tuhonete kwa na physical ne tuhonetio ni koko ya Kristo ahuriwo ifoko that na nyori we yuria niki sirigana na category ya major diseases iria mirimu ya mioru tukimiteria mirimu yothe in general category ya mirimu in scientific ni 39 why coincidence Jesu kihura ifoko 39 ikirigana tondu ifoko ici Ngai ni amenyete ni cigatuhonia ciuga wa ndagitari Jesus has the final say the last word is with Christ radikai hau the last word ti ndagitari ameheretwo kamikuma na rito rigwa igwerwo we ngoma ndaigwa wetwo malaria by the power of the blood of Jesus my body is the temple of the Holy Spirit you don't have to go to atimudu high anointing utiku high you want to live just as mani uhenagia ndu ciugo icio ati kwina mundu wina high anointing kwina archbishop itiriyo mutano nande murie tono murio kiwa kuri muthuri gitola muno gucokia ata meta archbishop Kenyari o maitagiririo maguta no mokira goro cine tawre kenge yaro kirira acenjia ritwa ira iyo ni athi tira ritwa rieru aretwo riu General Overseer Bishop Ben arogereire General Overseer tondu bete yake ni amenya ni arionaga maundu mukana ajite kurunda na ona nyite bagio uguo yarondire ri sade yake ragire ko arokira mutumia marapangana ikure mararitie arokire ko mahutia tukani magwa ni amokeria I can see ni mafangi ni ruta wira yarogete ni arona nginya ndiramuria we ungiona uti mutangiona ndukona ndu